na bel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote tuni February ni sim samlanga ni ho a emi time sa kon chule van noi Thusoh tum chom kilo khom pha ho Kuki MP Manipur General Secretary khai ho gang temina mi pi henga to phone ke mu in asaina chun ichen naw gam sung government dan du zui a Givai hom dan ki helzing zongle nampin idoi itumu separate administration union territory with legislature imuka si uwa that ta apang di in nami pite evelin tip na kho ta ni zin hi chule nitin hindan le khosa danjong nidang sanga chung thei ta le lunglim gi a jing di in noiza bang hin thu phone kim in abol in hi social media mandan za dan chi thei ding igamle namadi a boina so do thei ding thule la solo ding chule maban a boina thei lim ho so theng ding social media post ki ta lo ding in le lo ho le veng sunga government dan in a phallo ma thei thil ho so theng ding angai cha lo na mun ho a himla thal puma chi le wale bol ta lo ding lam tha na zo si a identity proof to ki khan lo ding pel thei lo kin le dong ho ti lo zan thim zan lai a chi le wale bol ta lo ding ti ho a hi Kuki MP thu pi dung zui a district MP hon amma gam kai chi ki ven bit na ding a mo po na ala zom jing ding kiti maban a chunga ki sei ho jong hi achi pi ding uvin ngan si na lingse aki pe ve tin Kuki MP Manipur Thusoh chun ata alang in a hi Manipur CMR kun Admiral Singh ahisi le Manipur a president's role ki koi wang in India Constitution Article 239A nuya Kuki zo chate dinga separate administration atuma ki vaipo demand akikhel pon akidin pi zingetin Kuki MP Manipur kimin aphung do e Kuki MP Manipur Information and Publicity Secretary Zang Haulun Hauki Menaki so Kim press release in Manipur PR Hunki Koi hi so na pana boarding al ha hi ati and Biren Singh Chief Minister hi na nui a ki vai po na achun dan le thupi an umpon hise chin Kuki zohon kan thaina na sata na to ove kumtam ta masanga panin Kuki zohon Manipur government nuya musit na banai cha in hin to ove Kuki zo cha te hin ho aza asim kichan rep ki bol a ta sa kitchen bong hotam ta ki hal le achen namun ova pat hunama kinodo ho hin Kuki zo cha te chunga so sinale alam lova ki bol na aphochen 18 kiam tho so chun asai in hi mi noisi state government in Kuki zo cha te achut nim na ho hin meitei te to hnung chen khom ki theita lo hil ding u a hi dan avat sa 18 jong asai e tu azong president's role hi koidinga lom le malam zot na ding a kalbi khat hi jing wang in boina asu lap lo helding a hi Kuki zo cha te thanaina right and privilege link set happy na separate administration akipi ting level thutanna di justice thebep ding hi tinjong kim thuponjun asai be in a hi chule government of India in apu apa gam nga Kuki zo khunga village volunteer ho chunga di ta le kuningai ta a chalo ding win kebin nge na ane in hi Kuki zo cha te hi gam sunga dan dung zuya dan lamol zananai ta achat lo hivin hi chi government of India in happy a am ho chunga so sit abwal lo na di injong nge na ane un hi chukit le government meital sanga wal le mei changlak wal arambai tingol ho khuna akipe hi phata a government in avat swiding injong keep in nge na ane in hi hi chi meital mai chang ho hi Kuki zo cha te buluna ake mangjing hi danjong ata lang in hi Manipur president rules ake koi to kilhan a assembly suspended animation ake koi hi dimundung zui a assembly nu hin sa pe ki the hi tin BJP Northeast in charge Sambi Patra in SA chule BJP in Manipur integrity yelo na ding a pan kelazing ahin chule Manipur a dan to ki to lova gampa mi ahunglu ding ge phallo ding a hi tin Sambi Patra in to so mi ho henga saitai Assembly hi ki subay dissolve a hipon din mun aphat le nung hin sa revive pai the hi tinjong patra in say a het thei chu February ni sim ko ni khu a and Biren Singh chu Manipur chief minister a hin a kon resign aneki bol a hi ni khoma sani February ni sim somna thoma chu president's role ki koi khum a assembly zong suspended animation a umtadi a hi
12th Manipur Legislative Assembly hi March 2022 a anakipan ahin March 2027 chan hiting ahi alangkhana Manipur a President's role agi kwelsi in infarsong mun phabema boina so ding ven in security su khaw in a Raj Bhavan le CM Secretary vela hi adia security su khaw hi 18 official to su khat in asai in hi Kangla get Sansanthong Moirangkhom ke sampat le kunung mamang la azong security khaw ta nui a kwe hi 18 officer khat in news agency PTI and his a Manipur a President's role ki koi hi khildi ahin chule hi chehin a chil jingnam ni te ni ki ka tulgal ahin su thipma political dialogue thaina ting a kot ahin honding ahidan Kuki zolam kailin ni in akinep nahon anapong do alhan in hi Lamka Pansa Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF spokesperson Ginja Volzo in the print to akiholim na achun Chief Minister Kikhel sang a President role hi day amzoy azi chu Kuki zo namiten mail heite kata asanta povin mail he CM tha akilhanding chu angai ngai hiding hi Kuki zo namite dia lungmona hide loading hi hichito bangma chun Committee on Tribal Unity Kotu spokesperson NG Lunkip Gen Injong President role daidan apong do in hizong la avai ge zep na hita dan an sezin thasom ni la khat zen ke thakimat achil ha zo nunga President's rule hung ke koi hi right step ahin hizong la avai ge zep chu hitai atin hi President's rule nadia so na kana ta u hitam hu vai ge dio ta zong le kapom ovin hichihin no mercy nadia lampi ahin bul phuding kinep na me tinjong ko tu spokesperson chun an sei in hi Amana say bena achun Paijama milham hon government thalho achomovin alada ovin tu hin mizo si thal in akiwan tawin police in la tu chen hin imma abol thaipon state machinery ho kata asanta pove aji isu amho zong Kuki zona mite su chimit nadia za u hizin tu RPR hin neu khat hin su thip dom ding kinet min hizong le Kuki zo te ding a apoi mo pin le akidin pizing chu ki vai hom na che nge anahi ahinalaize ITLF spokesperson Ginja Injong hitabang Majun separate administration demand a hingzing nalaizin PR hi buina sulhat na ding a hipon cham khat ga ong thol na ding mai hitin an saizin a hi February ni sim somna thumni khochin United States President Donald Trump in gam thum ti chu US Russia le China in nuclear government cha nei ho chalai dan ga sa garman cha lama sumla pai asian ho kim sa ding tin anapodo in hi akisai gam ho nuclear garman cha lam to kisai a asian ho hi thilpa chom thei le ga so thei ta adang ho a kimang cha le aphat chom ding dan jong ata lang in hi hichi thu a hi President Trump in ato ki ba pi Russian President Vladimir Putin le Chinese President Xi Jinping akimu pi num dan jong anaphong do in hi President Trump topo do don bo na in Chinese Foreign Minister spokesperson Gua Juakon in United States let Russia in Vanuisa nuclear government cha zakhala a somko amanin anailhan in a hi zechun Vanui gamdang hon anu azui theina ding a gamte ni hin nuclear government cha sulhom su mangna ding a alam kailhana na to apat masalhana ding in anasai in a hi amana sai bena a China ten government cha asumna pa asian hi US sumsen to te ding a hata a hom zo hi ati alangkhana President Trump in government cha siam nalam a sumla pai sel hom ding ti apha po to kiran in US kamsunga government cha siam namun pi ho a he kham in industry stock hinim jing e kiti Lockheed Martin Shell 1.6%, General Dynamic 2.1% le Northrop Grumman 3.4 in akinim e akiti azi chu investor hon mailam a galman cha asim nalam a paisa ki seng ho sulhom hung hi khante ti agel zi o hi President Trump to po do hin US defense policy hata ki heldan ab sain alangkhana mailama aphat chom ding dan le ase na theilam pi ho a kinil na ho ata khat ahido alon hi het thei khat chu US hin Vanuisa military base jigit lam anaina bana Donald Trump president demun ahin to akon Panama Canal nungla ding Denmark gambe cho ding chile Gaza gam sung US in anung tun do ati ho hi ahin boi pizing ahina chunga mi tampin to demuna government cha asim lam le nuclear government cha su mangna ding a apan la hi alung don pi he ovin hi
Ukraine President Volodymyr Zelensky in Hanglongding 2026 kumsunga Russia in Poland gam ahilole Baltic State ho ahimbulute ding u ahitin anapongdo in hi heje thu hi thu kiche ta amudung zuiwa Belarus kamsunga Russia in Asapetio division samlanga ta hichu sipai la khala sang somnga velchu tu kumsunga hi atol lut so ding u ahitai ati Hiji Russian sapay ho chin Ukraine se abulu ding hilovin huvel gam hozong abulu tha ding u ahi ati Munich Security Conference Muna President Zelensky in anahawlim na Russian President Putin in kumkitle NATO gam ho chunga garbol khum na dinga kiwut na gutta in aneze ati amana say ben a Ukraine gam be khat kipido zia Putin in atu bena Beijing ding ahipon hi Putin in chamna aday boy atin hi gam kai sunga security deterrence giche ta amlo lai sia bit loading ahi ati Dunia ding in Thusoh ichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe